kaing lino ho eme kurut boleh kloke kurut baca tara cah kanang kucing neka gagal lemak neka main-main naguadat neka hemos mbate di siame serong di sempo itu kanang kucing kaing lino ho eme kurut boleh kloke baca tara ai lelo lakuga Yo. one uwala soho eme tombo no sa tatua piantana selabar HP dan aku main uwala soho ka tate mangopiang leso aku coy main ringintis na polo ringintis na polo so yang dimaksud litega eme kut ngo hamar kanang tetemang di tega kusur kanang dumpu toy gepayeng lime pande toy itag hancival hitu ringintis na polo so salah satu deh itu faktor tadi set melajun akibat daripada lai-lai adat Landing te sehingga tegiraku eme iteta onea generasi hooga uvala so hoo neka kita hemos adat neka ma hemo ngagu mamur adat di sempo yo tabi ini keren primus Yo. dari cak ya ataya rea da dami bo camping itu ya keren primus luta lonto bongkok begitu kode lonto linoho co kuduta mongkot kin lonton di tilinoho kuta baca kintara boleh kloke levele de senang calama aku ya toi ngagu titong atau baik pecing dite co kita ya batombo ba kirite onea lonto rame raya sagusan kuta mosi renceng itu cara pikiran itu yo jadi ya tak biar leso kuda latang itu yo jadi ya ngo murisina yo latan tu inga gua titong situ jadi ya tumbuh laku ayah istilah laring apa gaku jadi ya laring eme tadi seta melaju jadi ya umur sejagung jadi ya bahasa Manggarain ga laring tempat bubung barapa yo eme nego pecinta kuaset yo kaing lino ho eme kurut boleh kloke kurut baca tara cah kanang kucing neka gagal lemak neka main-main naguadat neka hemos mbate di siame serong di sempo itu kanang kucing kaing lino ho eme kurut boleh kloke baca tara ai lelo lakuga yo one uwala soho eme tombo no sa tatua piantana selabar HP dan aku main ilmu adat main ilmu kurut boleh kloke baca tara one HP dua cekeng manga lonto leo ai kurut boleh kloke baca tara kaing lino ho yo pertamaan kita neka main-main agu adat kinialeng eme leten taung isemma dan untihang isempo harus babantu rilite leten taung tihang panden tihang kolang iset pamble emengo du mo si sende pandes li sema landing litega hemos main ringintis na poloso bahasa ringintis na poloso ho litete bisa jenis ide ringintis na poloso jadi memang emengo gi analisa kat litet ubalaso ho ga ay tate mangopiang leso coy main ringintis na poloso ringintis na poloso yang dimaksud litega emekut ngo hamar kanang tetemang di tega kusur kanang dumpu toy gepayeng lime pande toy itag hancival hitu ringintis na poloso salah satu deh itu faktor tadi set melajun akibat daripada lai-lai adat landing te pande sa sake te kukut toy kukut sa serong di sempo empate di siame jadi ya tanah lino ho olite tega emene ho itadakun tanah lino ho oga tuagi tuar tanah lino ho olite ga kayak di set melajun muncul sial di luar one mai prediksi di set manusia itu akibat tu tanah lino salah satu cara kaliga di tet generasi hoon untuk menyatu agu tanah lino ho posisi tu agi nekahemos adat nekahemo agu mamurs adat situ serong di sempu jadi ya ai lelo lakuga lasoho mangas ni pidaat
Iya. Contoh, di pia pola apa, pakai perintah. Data tu ada nong di kabe manuk skando. Ho dega kando neangka. Singkat salah tahu ide go ga, lawan anak. Kiot go pala timpok, tabrak le motor. Kot mata lerenap. Ay data tu ada nong tuwe oke bor ngasan caro manuk lale. Lalong bako. Bo dila soho ga. Game daat nipi, cakar gang kroniangka. Sehingga jadin gak moras gede kando nipi. Moras gede manuk kando nipi tuh. Sehingga tamangan kita kaligaay. Begitu nipi daat, analisa gaun angka. Gerlau. Sehingga tegiraku. Ya. Eme iteta onea generasi hooga. Uvala so. Hoo. Neka kita hemos. Adat agumamur, neka mahemong agumamur, adat isem. Singkat tegiraku. Ya. Eme iteta onea generasi hooga. Uvala so. Hoo. Ya. Neka kita hemos. Neka Adat agumamur, neka mahemong agumamur, adat isem. Mesen de tihang kulang. Jadi contoh laku. Eme to emisa pakadia, to emisa mata, tema itang agunaki. Landing eme to rapican adat duhurovan deko duhurovama. Tetap itang agunaki. itang diang taiga. Nang kitai. Eme hemon cana dat. Landing eme to mga misal ite. Toya tanggo otong poho olite. Kudut ngo. Jadi meremehkan tadi set melaju terkait dengan misa. Toya. Tetapi diutamakan adat itu po bangrone misa. Diutamakan adat. Hitu kalicaran rantang ringin tiis na poleso. Hitu kalicaran kudut boleh kloke baca tara ngong na kabe hanang tahayang dega husur mga gatadupun itag dehan cival ga jadi payang hang mame tada tatu aya danong. Jadi gitu. Neka main-main agu adat. Neka hemong gumamon. Neka main-main ga bahasa lasoon ga iset melajun kaya Bahasa ke kukutruku. Porong kita pungo kita nayo na kita menagoter tua. Arit selate ati nangreta lemas dan grabarak. Arit oneati kita senaar ngasang adat. Arit oneati senaar ngasang adat. Nang grabarak nangreta lemas arit ati nitus pet dan adat. Aya jujur lite. Litet manusia kat ko. Star pertama ke danong dulu luas bekiru gakul. Ya. Star pertama kia poro lampek. Ya. Landing hemo ngadat gay lampek mangan di bahasa lampek 5 tiang. Itu tera sumpah di teo. Oh mangale lampek 5. Ina poro lampek itu star pertama. Star Boto caya nih dia. iya rantang main CSK ngagu kindaga mangas di sempo tapanggat. Tapi intin ka hemon tihang. Tihang sempo. Ayo menggo katakan go olite. Veolangkar. Ay pernah ri hisemal. Coo arti dari veolangkar setiap tahun. Ayak kulit setiap tahun tihang isa emak agu isa matua. Sanggar tahun ngata pamle keluarga dakku. Tihang tahun. Cembar. Jadi rei dakku emenggo ga veolangkar cooy. Jadi tahu boda demag aku gang kota. Veolangkar bahasa toon ga stempel. Stempel de surat. Stempel de surat. Ay konem pandel ite surat umpama no desa no kecamatan umpat eme tema stempel ka tema sa. Nah, konem bayar ite tonggo adat eme go tema pernah violangkar. Go terata apa? Bocarom ke wata adat. Bukti. Jadi go ya buka artiin violangkar. Lakkos gede si sepian salang gi. Isit pamlega. Lakko sepian salang. Jadi mai de bange sama tahu. Lelo anak dakun. Tosol ya lelo anak dakun. Te mga ki basah. Lelo siol. Rabok bilang tam. Sehingga menggoga istilah data tua mga gede bang mutang loviye bang mutang tadi sengong bang itet manusia leputi. Oi neka mai cek kui. Toe make bas gakul. Neka mai cek. Lisem ma de panggar de iset. Monto so agutondak telasohoon gitu. Hiot goga to so agutondak gaay. Tiso pangga deli sema to make bas kami lelo tesio hitu ito son likaga to son grone violangka to mga to son grone salip na konem gantong salip kami te adat to so le sega hiu to make bas one violangkar desa sarang neka ganggul me neka ganggu itu sehingga apalagi menggo violangkar
bahasa toon ka stempel. Stempel. Stempel de surat. Oh. Stempel de surat. Ay kunin pandai lite surat umpama no desa, Eh, cama eh, no pate, may stempel ka temasa. Oh. Nah, kunin bayar dite tombo ada temen go tema pernah violangkar. Go terata apa? Bocarom ke wata da. Bukti. Kurut buk. Oh, Jadi go ya buka artiin violangkar. Lakkos gede si sepian salang gi. Isista. Isit pamlega. Lakko sepian salang. Jadi mai de banget sama tahu. Lelo anak dakun. Tosol ya lelo anak dakun. Te mga ki basah. Lelo siol. Rago bilang tahu. Bilang tahu. Sehingga menggoga istilah data tua mga gede bang mutang lebih bang mutang tadi sengong bang itet manusia leputi. Oi neka mai cek kui. Toe make bas gakul. Neka mai cek. Lisem ma de panggar de isit. Monto so agu tondak telas hoon gitu. Hiot goga to so agu tondak gaay. Iso pangga deli semma to make bas kami lelol tesio hitu ito son likaga to son grone violangka to mga to son grone salip na konem gantong salip kami te adat to soli sega hiu to make bas one violangkar de Neka sasara ganggul me. Neka neka ganggu gitu sehingga apalagi menggo kolelitega jadi ya hiot ngo yo lite ya istilahnya kolang tanah hiyo litega mak di kita ngobaya tu aku ne ya isema batoro ma piansa lang ke slaudi one vai slaud memang atau so guton raklata ma one la sosiale jadi ma di itu to itu taranggoon jadi ya ai tanalino ho me belajar lah ke hingga salah satu kudu menyatu aku tanalino di Kudu vengko kata pe. kudu tu vengko rite rantang kenal lepo soring intiis nekahemos mbate di sana serong di sempo adat. Jadi itu kanan latang sagen tau nga one generasi ya lasoho. Jadi ya kio botadaku. Memang ya taya salam papi anda. Ai hitu kelihatan pecing dakun. Ai bom te bau laku tombon jadi laringnya hambat bubung warawai gaku. Jadi bo kurut kemong adat kaku. Poli menjanji dagu sema dan enggak setiap tahun kaku tihang nih. Sehingga menggo gak baik go sema gak akhir tahun. Gitu. Wih, luar biasa. Jadi ya itu ya pecinga daku. Nekarabo itu ya norampo itu ya mungkin nah oleh sekolah ya ayam akhir buat casu atau perlu hari ikut lah Iyo, iyo. Oleh maya tuh yang utitung di telah tanta uva nih soho kulit mereka hemo gumamur ngasanga ruku agu sakit kut bayar sakit kut ruku serong di sempom bate di siami. Cakar buat ya mungkin perlu tombo kulit ya terkait coba bentuk na kuta nikah hemo gumamur. Apakah wajib asikaya uvalu suhoga misalnya atar bata molas harus lonto kita dua cekeng acara lonto leo acara adat apa kata cok kita kerja apa itu tegi di teh latan isi apakah isi ne tadi teh pian tanah ki di labar one yang baru bon nega isi ma ata lonto hepus kita buat Jadi ya latan isi Latanta ubaya la soho. Jadi ya cowok caran boterite. Caran kali litega jadi ya sangen tahun ku latang ata generasi. Memang lonto leo harus ite kole lonto leo. Ai badol lonto leo tite mangan de pecing agu baega. Mangan ita salang. Ai kadang go ilite. Jadi no lonto leo. Bawal wakin ya lonto camay. Tapi kalit nain ga sabana. Sehingga begitu pas ngooga. Onem baru dikai mata kende aguman hiya diangga. Onem baru dikai de tehang kolang tehang. Nitu de yang angga cenga tapanden dan sebelum pandai manuko cooy. Apa olok kepok kamping hiat mu curup mu tungkularo jaung ditet doon. Ay kadang bingung ga hiya ga nitu. Akibat buga hiyo. Tayo riset melajur hoga ikut acara setengah-setengah hiyo. Sehingga mengueng kurut ngo nipu agu bae ya adat Manggarai go lonto leo. Lonto leo. Gabung lonto leo. Dan lonto leo porong agu idepi apai bintuk apai tombo. Porong mata tong tilu. Cara itu ya sini. Iyo. Sehingga ngance idep. Jadi ya cowok caran boterite. Caran kali litega. Jadi ya sangen tahun ku latang ata generasi. Memang lonto leo harus ite kole lonto leo. Ai badol lonto leo tite mangan de pecing agu baega. Mangan ita salang.
Ay kadang go ilite. Jadi no oy lonto leok. Bawal wakin ya lonto camay. Tapi kalit nain ga sabana. Sehingga begitu pas go oga. Onem baru dikai mata kende aguman hiya diangga. Onem baru dikai de tehang kolang tehang. Nitu de kiangan ga cenga tapanden dan sebelum pandai manu koco oy. Apa olok kepok kamping hiat mu curup mu tungkularo jaong ditet doon. Ay kadang bingung ga hiya ga nitu. Akibat buga hiyo. Dahil set melaju hoga ikut acara setengah-setengah hiyo. Sehingga emengueng kurut ngo nipu agu bae ya adat Manggarai go lonto leok. Lonto leok gabung lonto leok dan lonto leok porong agu idep apai bintuk apai tombo. Porong mata tong tilu. Cara itu ya sini. Iyo. Sehingga ngance idep lite goga sehingga itu mangan bahasa hiot go boga jadi ya one maya gambaran lonto leok itu kata di set melaju hoon ka. Nangker bala horaki nangker talemas arit ati baba ko osvintu kata dia. Nitu ilah pedang. Lonto. Dan one lonto leok katakan go lonto leok. Aya dor de bentuk ke lonto leok. Katakan lonto leok tinggang kolang isempo. Memang anak winan bone, berarti harus mangan anak rona. Unsur-unsur hadir. Aya pecindak kulit ya, aku pisang kali tombo nasihat one pesta. Acara Manggarai pada khusus. Konem pisang 10.000 manusia yang hadir. Itu acara adat Titit Manggarai. Mau berapa puluh ribu orang yang hadir? Nilainya cuma 3. Apa? Nilai adat Titit Manggarai lite, nilai telu, mau berapa orang yang hadir, mau berapa nyawa yang hadir, nilai dekali lite telu. ACKE, anak rona, anak wina. Itu detara telur kali batu likan di sempodan. So tertepat. ACKE, anak rona, anak wina. Konem mai piata Jawa kyo, paling hubungan kat kelia, metu ACKE, anak rona, metu anak rona, anak wina. Ay mga taong teluso. Mga taong teluso, lengkap di acara. Nekan go, emenggo titega katakan go, mangan de vali tegi urat di akamping voy. Bawa lagu tegi aku voy di tega. Manga, sekarang valing rona anak rona ante manga, ganjil. Aseme na one suawatu ili te lebing kita main. Na suawatu likam, mustahil. Tema lonton lebing. Tema lonton lebing go. Harus likan telu. Harus telu. Kita topang, kita telu. Apa itu? ACKE anak rona anak wina. Apa itu ACKE pangagung-ngaung? Apa itu ACKE cevovo? Yang terpenting dia ACKE ada. Apa itu voe vai te kuremong? Yang terpenting voe itu ada. Apa itu anak rona kala atau anak rona cukar? Yang terpenting anak ronanya ada. Begitu. Ayah anak rona kok lah manga bisa jenis, gitu kuliah ACKE, gitu kuliah voe. Tetapi intinya telu kali. Sehingga acara Titit Manggarai konem lanar nihoniar manusia. Telur kali. Standar kata. Standar minimal termelajun. Harus wajib manga situ telu. Sehingga acara Titit Manggarai, emene ko akun lite. Ya. Emego adat, emego ukur kita lavar Manggarai. Tema dengan setengah matin kurun go lite. Emego ay oli asa kita ngau kelangu tuak. Ay telur kali nilai. Emete kata ACKE si valet tadi anak rona. Emete kata anak rona anak wina itu kan. Tema gegan. Tema gegan. Gitu. Sehingga cokat model langu tong ay pas dulu langu di saya. Untung meu. Pas sadar meu tong rugi meu. Ama anak rona ko tong kau. IKP kong kau jadi. Itu sehingga itu tarang goon lite jadi latang generasi ho. Jadi ya uvala soho. Neka hemong kita mbate di same sero di sempo. Adat. Sehingga itu tarang goon lite jadi latang generasi ho. Jadi ya uvala soho. Neka hemong kita mbate di same sero di sempo. Adat. Lonto kita. Lonto. Porong mata gatong tilu. Kuruta apa hidup. Gitu. Jadi ya gitu kan nang rewandaku latang generasi ya ho. Jadi ya memang ngabot one vais laut one la sosial. Jadi ya tadi kali nang gerwarak nang kereta lemas arit one artis. Itu kan nang rewandaku. Calangan cengko yang kali kita krem usaha mungkin langsung berharapan agua asik itu ta porong ini tenggolo ini temutalin ho mungkin revang cegevuk dite pede ata maram caswa baris kalimat dite untuk latan silakan. Jadi ya baik, jadi sanggen taung ACKE, one temu tanah Manggarai ho, kio bawa rewandaku. Sanggen kita tahu, baik atang ngombeot, menggitu koles latang lawan eten tanah.
Jadi latang kita kerain sot ngokabe mo jambai klo sa tuncoko ne tenggolo sot lagi tatsi. Neka hemo kita punia gukalos. Tarar neka hemo punia gukalos. Ay no de tanaya loas ite. Osang bate loas. Osang bate loas ite natas bate labar vai bate tekku. Jadi tarar ngoon harus kita telatang kusut latang kerain sot ngokabe mo jambai ka lor latun coko ne tenggolo o. Ay emetihang nito ba sa laur lisempol meu. Mat baile ti kapalsa. Mat baile tip savats. Itu taranggoon sagir kita tahu telatang ACKE sota kabe mo jabay kloratan coko nekahemongi puniagu kalos. Jadi perlu kina kolebeo kuruta adak kintihang kolan telatang iset pamble. Jadi mungkin itu kan nang rawandaku. Baik, Terima kasih. terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi sanggen taung ACKE one temu tanah Manggarai ho hio bawar vandaku. Sanggen kita tahu baik atang ngombeo menggitu koles latang lawan eten tanah. Jadi latang kita kerain sot ngokabe mo jambai klo satun coko ne tenggolo sot lagi tatsi. Neka hemo kita punia gukalos. Tarar neka hemo punia gukalos. Ay no de tanaya loas ite. Osang bate loas. Osang bate loas ite natas bate labar vai bate tekku. Jadi tararanggoon harus kita telatang kusut latang kerain sota ngokabe mo jabay ka lor latun coko ne tenggolo o. Ay emetihang nito ba sa laur lisempol meu. Mat baile ti kapalsa. Mat baile tip savats. Itu taranggoon sagir kita tahu telatang ACKE sota kabe mo jabay kloratan coko nekahemongi puniagu kalos. Jadi perlu kina kolebeo kuruta adak kintihang kolan telatang iset pamble. Jadi mungkin itu kan nang rawandaku. Baik, Terima kasih. terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.